алдымга чакыралып, мен алдыңыздарга тоюусун ээлерин, көчөбүздүн башчыларын чакырайын. Мына ушул инсандар көдөмдө кайнап турган өзүнүн жакшы кептерин, өзүнүн ак сөздөрү менен бүгүнкү тоюбузду баштап берсин. Нурмухаммед уулубуздун абасы, чоң атасы десек болот. Урматтуу Уралбай ажы аба, мүмкүн болсо биз тарапка келип берсеңиз жакшы болот. Агасы Абдыкалык агабызды, эжеси Гүлсенайымды чакырайын. Урматтуу той ээлери, келиңиздер кана. Бүгүнкү күндө тоюбуздун көркү болуп, мына ушул Гүлиса кызыбыздын атасы Рашид кудабызды, апасы Наргиза кудагыйды чакырайын. Урматтуу кудагый, сиздер да келиңиздер кана. Кудагый келиңиз биргеликте. Мына ушул ата-энелердин катарын толуктаган биздин дагы бир ата-энебиз бар. Урматтуу Өкүл ата Фазыл мырзанын үй бүлөсүн биргеликте микрофонго чакырайын. Урматтуу Өкүл ата, bu той өрөкүлүнө мүмкүн болсо сиздер дагы келиңиздер кана. Келиңиз кана. Рахмат. Senin sözün uğulada tukarım degenler bir kol çağı koyulaç mı? Ben senin sözün uğulada Rахмат. Emin sizlerden soralıç. 4-5 minut ağa mına uşun kolunuzda kaşı büyüklerini koy oturmuşlar. Ben alımızga toyuusun eğileri, göçüzün başçılarını çakırdım. Mına uşun insanlar süyle olganda kulak döşep tыңдап koyumuzlar. Toy eğileri, aylap, жылдап, kütkön insanlar mına uşular. Bir insan süylөгөндөн кийин артынан кол чаап койсоңуздар той ээлеринин көңүлү көтөрүлүп калат экен. Үйгө жаңы келин келгенде кайната сүйнөт дейт. Биринчи үйгө келгенде кайнаталар, аталар, агалар сүйнөткен. Менин ысык чайым, менин ысык наным келди деп. Апалар сүйнөт дейт, мени кадыр баркым, мени жүк көтөрүшүн аркым келди деп сүйнөткен. Мына ата болуп, мына ушул сап башыбызда турган биздин ажы абабыз бар. Мына ушул үй бүлөгө келинибиз кыз кут болсун, той кут болсун, шапалак болсун келиңиздер. Кара, Уралбай ажы аба микрофонуна. En vaktılı günlerin biri. İşte çıkarttılar. İdrojayı, vakıtaları uçuruyor. Bana şartları kasanlar yavaşın. Uzunlarca bana şu soru çeken Müslümanlar sınıfta. Müslümanın aktarıga, böyle okudakta, Müslümanın birbirini kuşanlık inancılar, kuşanlıklara şerik ol, sürücak sektörü bölümlerine, Süper sektörü sektörü, Uzunlarca Dağlarlı olsun, Masahalı olsun, şehri çıkma, konuşma, namına göre, hiç efendim başka bir şey yok. Ulan toplumda yok, yaşlı ünlülerin olsun, barın sağlıklarının karşısında olsun, yaşlı ünlülerin yok, Osmanlı, Sürekli bir sürü var, bir sürü var, bir sürü var, bakın tarlayı, bunlardan Eskiden olabilir, yapsı tutulmuş masallar var. Silah yoklar, hiç katılmazlar şu anda. Рахмат. Мен алдыбызга дагы бир инсандарды чакырайын. Гүлиза кызыбыздын чоң атасы, чоң энеси, урматтуу чоң ата, чоң эне биз тарапка келип берсеңиз жакшы болот. Гүлиза кызыбыз карылыктан коркпо, карылыкка жетпей калыштан корк деткен. Карыя бул акылы тунуп дарыя деткен. Бүгүн катарыбызда мына ушул аксакал апаларыбыз, аксакал аталарыбыз турат. Катарыңыздар келбесин, дайыма мына ушундай төрүбүздүн көркү болуп атаңыздар берип туруңуздар. Уруксат бериңиздер. Чоң атабызга микрофон сунуп келсин. Кана, той болсун. Buna ben
kelip oturasınlar, bardyňlarga desur golaýmyn. Bugünkü toýda jakşy ýese alyp, konservat edip jakşy oýnap geçýärdi. Galaýbys. Anan 2 ýaşda şu wagtlylyk galaýmyn. Balalyk çakaly boluşyny galaýmyn. Ýüregimde daýym tynçylyk, amançylyk boluşyny galaýmyn. Desur galaýmyn. Oýnap gülüp, şu bugünkü toýda jakşy ötgerip, jakşy ýese alyp geçýärlerge biz tilekdeşmiz. Kay adam da özüne jakşı geplerini kamdap turat, mına uşun neberege kayсы sözlerdi teýrip aýtsam eken dep süýnüp turgan çagy neberege ýola but bolsun gelmez gana. Amin. Ya Allah'ım, şu nebere kızımız, yoğurağımız, Allah Teala'm uzun ömrümüzde yakalayız Allah'ım. Allah'ım şu bola çakalı oğlum, şu Katayin'inizde, kökenlerinizde, ede kardeşlerimizde silalan, yaşlardan oğlum, bola çakalı oğlum, eşlerine kalın. Amin. Haýnybys menen çoň önebis ha. Ýokoňuzlarda eki başga degecik moýlaýar da ejesinde deýle turaslar, ondan beraber. Apalarımızın kanday kadar barıtı udaktu egeni şariatın tamgalarında, şariatın baraklarında moğolday damazılaydı. Tamgalarında, şariatın baraklarında moğolday damazılaydı. Egerde sen sünnet je bolsun nafil namazыңды okup жаткан bolsоң, seni namaz okup жатканыңды байкабай калып апаң энең атыңды атаган болсо, намазыңды токтотуп апаңа жооп бер деген экен. Апаларыбыздын кандай кадыр барктуу, дактуу экени шариаттын ушул тамгалары, ушул барактары өзү жетишти деп ойлойм. Asmanda 70 yıldız birikip jaramayca tola albayt deydi. 7 gelin 7 kız bir apaça bola albayt deydi konoktor. Tayyip menen çoğun bir bol çapsanızlar mikrofon sunayın. Mına uşularga da toy kılıp bolsun gelinize. Ana! Yengildi kamçı saldırma, yenene nere saldırma. Hiç kaçan ajırabasın, çeksiz vaktini tutarayız, kırış bol, aman bol, zamanımız kırışmasın, sınavlara açık olsun. Daim Türk'ün cılmayıp ketmesin, vaktini ol. Урматтуу аксакал абалар, аталар бардыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Эми сиздерди көп тургузбай орундукка чакырайын деңиздер. Кана батаңыздар үчүн рахмат, орундукка чакырам, ордуңуздар. Чындыгында мыкты инсандар мына ушундай болот экен. Мен астыбызда турган той ээлерде микрофон сунайын. Бүгүн өзүнүн жакшы кептерин айтсын. Мына ушул инсандар бардыгыңыздардан бата алайын, дуа алайын деп бардыгыңыздарды мына ушул дасторкон четине чакырып отурат. Аткалга абасынын үй бүлөсү тойгонанын жүрөгүнүн төрүнөн эмес, тойгонанын төрүнөн эмес, жүрөгүнүн төрүнөн орун берип силердин бардыгыңыздарды сыйлап турган чагы. Аткалга абабызды мына ушул бүгүн бир тууганын ыйлап кубанып турган чагы. Мына ушул инсанга катуураак алакай чалыңыздар. Той кутлук болсун. Микрофон сунайын. Kız balаны тарбиялап өстүрүү бир улутту тарбиялоо менен барабар экен кыргыздар. Kız balаны тарбиялап өстүрүү жеңил жумуш эмес экен. Кызыны турмушка берген ата-эне жакшы түшүнөт дейт буну. Kız balаны тарбиялап өстүрүү жеңил иш деп турбайлы. Кыйындыгын атасынан сурайлы. Келген коноктордун колу бош болгон болсо, Рашид кудабызга кулдугубуз бар деп микрофон сунабыз келиңиздер. Кана, кулдугубуз бар. Кулдугубуз бар.
жаштар бир үлгү ала турган семьялардан болгулар. Нарезать келгениңиз бир гана балкан. Мына сураган берип жеке ошо ким мына? Сураган берип жеке. Апасына берип турасыз. Өз болот. Кудагый ким дегендерге мына ушул кудагый болот экен. Гүлизаны 9 ай курсагында, Гүлиза жарыкка келгенден кийин мына ушул кызын басып алсын деп, жок дегенде 14 жума кучагында көтөргөн, мына ушул Наргиз эжеге болот экен. Гүлиза кошо ооруган болсо кошо оорулду, жетелсе кошо жетелди. Айтор тумшуртууга чоктурбай, канаттууга кактырбай өмүрү өстүргөн мына ушул эжекебиз болот экен. Кыргызда жакшы кеп бар дейт. Күйөө балам жакшы чыккан болсо уулду болгонум, күйөө балам начар чыккан болсо кызымдан айрылганым ошол дейт экен. Сиз уулду болдуңуз эжеке. Сиз кыздуу болдуңуз. Сизге дагы колдообуз бар. Мына кол чабуулар менен атман сизге деп. Assalamu alaikum, hurmatly qonaqlar. Barımızda büyüklerimizin yaşlılığımıza gelip, şu жерде bizim babalarımızla yaşlı Allah aytıp, yaşlı dualarımızda bergenlikte oturasыздар, анықтан барымыздардан teşekkür ederiz. Bugün kızım, toğuzum, Gülizа, ушул Кудайдын кошуп, насибин түгел кылган, менин дагы буйруган эмес, уун деп таанылган Нурмухаммед бүгүнкү ушул үлгөт тойларыбыз болсун, силер ар дайыма эки дүйнөнүн бактылуулугуна ээ болгон, ата энеңерди, бир туугандарыңарды сыйлаган, элден, дук туугандардан, досторуңардан ар дайыма рахмат ыраазычылык алган, айылды мен өзү үй-бүлөлөрүнөн болушуңарга мен чын жүрөгүмөн ишенем. Эң мыкты бактылуу келин болушуна мен чын жүрөгүмөн тилектешим. Оğlum Nurmuhammed, bugün biz sana özümüzün amanatımızı koluna tapşırıp oturabız. Uşul amanatımızga ar daima uşunday bir ayar mamule jasap, uşul kızımdın көңүлүнө карап, ушундай bir жакшынакай бактылуу түгөй болуп, өмүрүңөрдүн аягына чейин эл сукканлар, эл жакшы ушул силерден үлгү алган мыкты үй-бүлөлөрдөн турушуңарга мен чын жүрөктөн тилектешим жана Аллах Тааладан ушул айтылган каалап кетем. Rahmat. Gülüznes келе. Мына ушул инсандын кубанычында чек жок. Бүгүн бактылуу, кубанып турат, өзүнүн бир тууганын жалгыз баш жок кылып сүйүнүп турган чагы. Булардын үй-бүлөсүнө үлөө келип баш кийип отурган чагы болот. Бүгүн биздин үй-бүлөгө келин келди деп сүйүнбөй да. Биздин үй-бүлөгө мага сиңди келди, бир тууган агаларыма, инилериме карындаш келди деп сүйүнүп турат. Өзүнүн көөдөнүндө кайнап турган жакшы кептерин айтайын деп камданып сактап турат. Гүлжидеске өзүнүн сөзүнө кулак төшөп тыңдап коюңуздар. Сиңди кут болсун эчеке келиңиз гана. Той кут болсун. Hoş geldiniz sizlerle Cahat'ın Meyman'dan. Terörizm bana olup gittiğinizde çok rahmat. Hükâmın Nurmuhammed. Şimdi Gülizar, sizlerin daima varmış kabullar eşkaçan üzülbösü. Baksız oldular, bar oldular. Bizden yüzü korku olup daima жүрүлөт. Bizim formonumuz эми ушуларга таандык. Biz daima барганда эшигиңер ачык. Жайдары маанайда күтүп аласыңар деген үмүттөбүз, бактылуу болуңар. Ögülere geliniz gana. Саламатсыздарбы, урматтуу Ақтойдун күбөлөрү. Бүгүнкү тойго куш келипсиздер деп айтканым. Бүгүнкү Нурмухаммед менен Гүлизанын өкүл ата бизге насип кылган экен. Бүгүн биз өтө кубанычтабыз. Анткени бул Нурмухаммед менен Гүлизага чоң алдыда милдет турат. Себеби Абдымалик акенин чырагын өчүрбөстөн түтүнү булатып, экөөңөр эжен эркелери, акалардын эркелери, жеңелердин эркелери ким келбесин жаркылдап тосуп ала турган экөөңөрсүңөр. Ар дайым ынтымактуу болгонго, жакшы жашаганга биз өкүл апалар
өз кепилдигибизди беребиз. Ошондуктан ар дайым бактылуу болгула, балалуу чакалуу болгула, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Дагы бир жолу бактылуу болгула балдарым. Fazlaka qancha o'kili o'l qizimiz? Jengim aytdi ғой desa aytsangiz. Jengim tushib ketdi deb qo'ysangiz. Тамашалайық. Құрметті ата-енелер, балдардың бақытлы күндері, мына ушул балдардың санаған күнге жеткерсін. Қалың жұрттың астында құдалыңыздар құт болсын. Bir құшақташып қол алышпаңыздар. Рахмат. Атайын өкіл атауыз, мына ушул 2 жашқа сүйіні болуылығын өзінің белектерін біргелікті алып келген. Құрметті өкіл ата өкілеріне келгенсіздер, ақырын бар болғызды құттықтағанша белектерін тапсырған керексіз. Атайын жүріңіздер.